Mediji, a pogotovo serije, uništavaju brak. Ono što je u medijima, ono što je na serijima je nerealno. Zbog toga što je to nerealno, a čovjek to traži u realnosti, rastavamo se brak. Sjedi žena, gleda televiziju, gleda nekog Turčina tamo, tursku seriju, čovjek vodi 6 korporacija, 19 firmi. I romantičan, da ništa drugo, ne samo romantici misli. Kući ide, nosi bukete, 1001 ruža, šalje pisma, piše poeziju svojoj ženi ko Sulejman što je pisao. I onda dođeš, ja, jel ti, ako ništa, ja kaj vidio vala. Šta je ovo? Ona hoće Murata, a udala se za bosanskog Dorata. Taj Murat Turčin, on ne postoji i to je nerealno za očekivati. I žena ubaci sebi to u glavu, čovjek radi u rudniku, ide kilometar po zemljom do rovi i kopa i dođe kući iz rudnika. Kaže žena, a cvijeće? A ruža? Čovječe, ba čovjek bio kilometar po zemljom, ne bi ušao, šanse nema da nije primoran. Prvenstveno zbog porodice svoje ode, jer nema drugog izbora. Ona gledala seriju dok je on bio dole i kaže, gdje je romantika? To je tako danas. Upoređuje seriju koja je nerealna sa svojim insanom, čovjekom koji radi maksimum što može da priušti svoje porodice što može.